jen klid. Mám v almaře cizího chlapa. Mám v almaře chlapa. Já mám v almaře cizího chlapa. Příliš bezbraná pro okolní svět, matko? Tak, to povídej pánvičce. Okay. Jeg har en person i mit klædeskab. Jeg har en person i mit klædeskab. Jeg har en person i mit klædeskab. Ikke stærk nok til at klare mig selv derude, hva, mor? Tja, sig det til min stegepande. Oké. Er zit een man hier in mijn hangkast. Er zit een man hier in mijn hangkast. Er zit een man hier in mijn hangkast. Ik ben te zwak om alleen naar buiten te gaan, hè, moeder? Nou, niet met mijn koekenpan. Okay. I've got a person in my closet. I've got a person in my closet. I've got a person in my closet. Too weak to handle myself out there, huh, Mother? Well, tell that to my frying pan. No niin. Minulla on henkilö kaapissani. Minulla on henkilö kaapissani. Minulla on henkilö minun kaapissani. Vai ei pysty pitämään puoliani, äiti? No, kysypä pannultani. Oké. Er zit iemand in mijn kast. Er zit iemand in mijn kast. Er zit iemand in mijn kast. Ik kan het niet alleen aan daar buiten, hè, moeder? Wel, zeg dat tegen mijn pan. Bien. Il y a une personne dans mon armoire. Il y a une personne dans mon armoire. Il y a une personne dans mon armoire. Il paraît que je suis trop fragile pour affronter le monde extérieur. Eh bien, parlez-en à ma poêle à frire. Okay. Da ist ein Mann in meinem Kleiderschrank. Da ist ein Mann in meinem Kleiderschrank. Da ist ein Mann in meinem Kleiderschrank. Zu schwach, um draußen allein klarzukommen, was, Mutter? Tja, sag das nicht meiner Bratpfanne. Jól van. Van valaki a szekrényemben. Egy ember van a szekrényemben. Van egy ember az én szekrényemben. Nem boldogulnék a külvilágban, ha, anyám? Hát, mondd ezt a serpenyőnek. D'accordo. Ho chiuso una persona dentro il mio armadio. Ho chiuso una persona dentro il mio armadio. Ho chiuso una persona dentro il mio armadio. Troppo debole per cavarmela là fuori, madre? Beh, raccontalo alla mia padella. Calma. Tenho uma pessoa no roupeiro. Tenho uma pessoa no roupeiro. Tenho uma pessoa no roupeiro! Sou muito fraca para me desenvencilhar lá fora, mãe. Olha, diz isso à minha frigideira. Ok. Hay una persona atrapada ahí. Capturé a una persona en mi armario. Ay, afuera no sé cuidarme sola, ¿eh, madre? Bueno, dile eso a mi sartén.